ste čuli da uskoro treba da proradi televizija Krajine, radio televizija Krajine. Takođe i informisanost ljudi koji žive u krajevima u Hrvatskoj u kojima su većinom Srbije je veoma dobra. Međutim, ono što je možda i najvažnije je da tamošnji narod ima i svoje listove. Ovde sa nama su gosti, urednici dva lista, Anušić Anđelko, pesnik i novinar, jedan od urednika Srpskog glasa, i Ilija Petrović, glavni i odgovorni urednik časopisa Srpska zemlja. Recite nam, gospodine Anušiću, Srpski glas je prvi časopis posle 71. 72. na ćirilici u Hrvatskoj. To je tačno i ja vam prije bih se htio zahvaliti što ste nas, odnosno što ste me zajedno s kolegom pozvali u studiju. To kao prvo. Drugo, nakon ukidanja Srpskog lista Prosvjeta, Srpskog kulturnog društva iz Zagreba, koji je ukinut 71. i 2. godine povodom znanih događaja u Zagrebu. To je dakle prvi srpski list, Srpski glas, koji je pokrenut prošle godine u Topuskom, a pokrenut je nakon osnivanja Srpskog kulturnog društva Sava Mrkalj u Topuskom. Jeste nam gde izlazi list? List izlazi sada trenutno zbog ratnih prilika koje su nam svima znane. Izlazi dakle u Glini, na ratnoj teritoriji i na našu veliku žalost Banije i Korduna, dakle u Glini, a do sada izlazi inače u Topuskom gdje je bilo i sjedište našeg društva Sava Mrkalj. Kako dolazite do informacija? Imate li novinara dovoljno? Pa novinari, naše kolege, uglavnom su ljudi koji rade na terenu. To su ljudi koji se nalaze zajedno sa članovima TO na području Banije i Korduna i sa ljudima, borcima koji su u prvoj borbenoj liniji. Dakle, radi se o jednom ratnom štabu koji je zajedno sa borcima sa Krajine, koji skuplja terene sa lica mjesta. Mogu vam reći da imamo jednu dvojicu, trojicu kolega novinara, ostali su saradnici honorarni. Koliko se Srpski glas daleko čuje? Srpski glas se daleko čuje zaista tamo svugdje gdje je potrebno. On se prodaje po trafikama Politikine kuće, borbe, štampe i dnevnika. Hvala gospodine Anušiću. Gospodin Petrović je, rekao smo, glavni i odgovorni urednik Srpske zemlje, ali tako inače glasila Srpskog nacionalnog veća Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Pa recite nam par reči o vašem časopisu. Srpsko nacionalno vijeće započelo je sa izdavanjem svojega glasila u plemenitoj namjeri da čitalaštvu ponudi jedno glasilo za politička, kulturna i duhovna pitanja srpskog naroda. Orijentacija Srpske zemlje, barem prema osnivačevoj zamisli, trebalo bi da bude blagovojnička, blagoreligiozna i nacionalna. Zbog onoga dijela srpskog naroda koji je još uvijek opsjednut nadnacionalnim idejama ili se pomalo vrti u mješavini nadnacionalnog i nacionalnog, valja istaći da je vjera za Srbe bila i ostala najuticajnija istorijska konstanta. Ili, kako je to lijepo rekao jedan naš znameniti profesor istorije, naučnik u stvari, i onda kad su pod raznim pritiscima razbijani i odnarođavani, Srbima je vjera bila velika motivacija u borbenom dokazivanju. Bez vraćanja pravoslavlju ne može se govoriti o opstanku srpskog naroda. Isto tako, bez obzira na kosmopolitska uvjerenja izvjesnih naših savremenih sunarodnika da je nacionalizam primitivno osjećanje, srpskom narodu, ukoliko želi da opstane, suđeno je da proživi bar još malo toga nacionalnog primitivizma. Recite mi još par reči o samom listu. Ne izlazi dugo, međutim vidimo vrlo moderno izgleda, dobro je opremljen. To je tek 3 broja izašlo. Prvi broj je izišao prije ravno 2 mjeseca. Sad mislimo da će 4. izaći u roku koji je predviđen, 15-dnevno. Ja sam prvi put urednik jednog lista, ali zato naši saradnici sve su ljudi od pera. Ljudi čije delo služi na čast srpskoj kulturi i ne samo srpskoj. Recite nam kako ste sa financijama, svaki novi list obično muku muči se tim. Muku muči i pravo da vam kažem, ja nekako sam ne bavim se tim financijskim poslovima, ali ima institucija koje su spremne da putem reklame pomognu izlaženju ovoga lista. Hvala što ste bili gosti u našoj emisiji, a mi prelazimo na sport.